kawasan Giman Bangza。阿美族的神话故事。Sakatusa Aliar Ula Lengawan no Bangza 第2篇阿美族的起源。Uitang namo di Diposkuyo Komi Kawitai di Bangihaai， 我是您的好朋友阿美族的阿福Diposkuyo。Malalio no mama atau ina ca nakau aji serak. Taloma saho jangra na ipaputal ami salama. Awak to ko rumah nangra. Mikirim jangra to mama atau ina nangra. Awak ama arau. Masumah jangra marikaka. Masa mati ni. Pahalsan macetlas ko akal. Kalit sanjangra malikaka to tutang. Maalol atala cuacuwa. Matalif to pinapi na arumiat. Tacanger kuya mitakawan nangra atutang. Icilangasan hananay alutok. Kirami sa ay kapawan sangra ami kirim to mama atau ina. Maelol sangra to ina atau mama. Nikaulira hama nangra ami kirim. Awak to ama araw nangra. Matalifatsa to pinapi na arumiat. Maaraw nangra ko rengaw no panay I ngala no lutang. Kio nara to acam ami ala to ya dengau nu panai. Paluma nangra I taf nurutok. Mikirin ca cangra to kakaanen I lotok. Mi atop to manapuyay atau maferai a pinaorep I lotokan. Uroma sato. Toto nangra ko lalan no atopan. Umikaan na no atopan. Tanaman nangra a kumaan. Itiya a matama nangra ko kunga. Hafay. Tali. Alita. Ato masamamaanay a kakaanan. Saka sa ay ka nikaw jangra to kakaanan. Kirami. Mailol jangra to ina atau mama. Tala cua-cua jangra mi alok atau mi tanam to kakanen. Sapi kirim hanangra to ina atau mama nangra. Saya ca kapaterep jangra mi kirim. Mara romko falujo nangra.